ya pada huyali Zatan menginjakkan acara disebut bahwa Bapak kita mengenai Bapak Haji Islam kemudian disebut mengangkat para peserta lomba Al-Bajali tahun 2023 bulan sedang lomba Islam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Anu selanjutnya sekolah yang mempunyai lapas diteraskan anu bagi Salawat kali salam dia tetap dilimpahkan dan tehilap keluarganya, sahabatnya, tabiin, tubuhnya sadayana, insyaallah istiqomah di pengajaran nonton di kayaumul akhirnya. Dua HBI Hasan Surusi, Bapak Haji Agus Sumarno, Masjid Penghormat, Setia, Muslim menjadi musik berdiri muliakan. Alhamdulillah. Sejak menjalankan visi-misi program dan distribusi salah satunya di bidang keagamaannya. Alhamdulillah maka ini penguasa yang mungkin yang awal Al-Bajali menanggapi 10 September 2027. Tentunya mudah-mudahan akan biasa sempurna di acara sholawatan kepada doa anak mungkin hantu mohon terbatas dan para panitia harus setiap hari begitulah terbatas mungkin yang benar tempat terjemahan dia benar-benar kaki terkira dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan panggil nomor berikutnya dan seterusnya. Misalnya nomor 2 sudah kita mungkin kita akan mulai untuk kategori berjanji anak-anak dipersiapkan satu bahwa setelah dipanggil oleh MC nomor 1 di meja langsung hijau dan mulai berjalan, tapi dari lampu bodi itu sekitar 1 menit dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillahirrahmanirrahim. Mustadiran khairal bahani ala wa usalli bihamdika wa saluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli
أبتدئ إملاء باسم الذات العلية مستدر فيض برهاني على من له أعلام وأصلي بحق القرآن المرسل ممتلئا من شكر الجميل مطايا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الجنة ونعيمها شرط لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإقرار باسم الذات العلية مستدر فيض درجات وأصلي بحمد النوار المساعدة الهدية ممتلئة بشكر الجميع وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالكريمة والجبال وأستعين بكم وأستغفر الله تعالى مما يخص العترة الطاهرة النبوية
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'bul liman yusalli wa yusallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul ilma bismillahil aliyah. Mustabirran faidul barakati ala ma'alahu wa Allah. Wa ufanni bihamdin mawaliduhu sa'ilul hamidin. Mumtadi'an minasyukril jazili maqayah. Wa usalli wa usallim ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Al-mustaqil fil qur'anil karimati wal jibah. Wa astaghfirullah ta'ala ridwanan yakhussul idratan tahiratan nabawiyah. Ta'ibatun haniyah mumtadi'an minasyukril jamil qadayah. Wa usalli wa usallim ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Al-mustaqil fil qur'anil karimati wal jibah. Wa astaghfirullah ta'ala ridwanan yakhussul idratan tahiratan nabawiyah. Wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawalah. Wa astahdi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah. Wa hifatan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khudah. Wa anzur min qissatil maulidin nabawiyyi dan lisanan abqariyah. Nadiman minan nasabi syarifi fadan tuhallal masami'u bihulah. Wa asta'inu bi'aulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Addirillahumma qawlahul karim bi'asi syari'in salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hifdzun minal ghawayati fi hifdzatil khata'i wa khudah. Wa asyru min kasratil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Nadiman minan nasabi syarifi. Al-jannatu wa na'imuha sa'bul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul ilma bismillahil aliyah. Mustaqirran faidul barakati ala ma'alahu wa awlah. Wa usalli bihamdin mawaliduhu sa'ilatul haniyah. Mumtadi'an minasyukril jamil qadayah. Wa usalli wa usallim ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Al-muntaqil fil qur'anil karimati wal jibah.
أبتدئ لله باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موالده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun wa
وأصلي بحمده سائقة حنية ممتلئا من الشكر الجميل مطيات وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الجنة ونعيم سأغفر لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الإملاء باسم الذات العلية مستمر خير البركات على له وأثني بحمد الله سائغة هدية منطلعا من الشكر الجميل وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتدل بالروح الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوانه يرس العفة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وأستجري هداية لسلوك السرور الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في ثقة الخطأ وأنزل من قصة الرحمة النبوية لسانا عبقريا نادما من النسب الشريف قد نبحت المسامع بالله وأستعين بعون الله تعالى وبارك عليه الجنة والنعيم وأسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الإملاء باسم الذات العلية مستنير بين البركات على ما له وأولاه وأسلي بأمر فوائد سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل والريان وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية
Yang
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الإملاء باسم الذات العلية نستمر فيض البركات علينا أهله وأولاه وأثني بحمد نواله سائرة ثانية منطبئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتفع
وأصلي بحمد موالي
Lomba selanjutnya ini nomor terakhir, nomor 12. إلا بالله عدر اللهم قبره الكريم بعرف شريم من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك